Kwadwo Nkansah Lilwin radio to a oye ne nyina efa a country called Ghana Premier Arena eba so nyame adom a memene da ewo Kumasi CCB auditorium tech no ene okopie mu ewo Oyerepa Afutuo so na busua esewani ense wo ka kire wache antenna 10,000 Ghana cedis na owie no waye nema bebre ede ama antenna ene na bedwafo a chese agye obi a ensem ye wa ha se ye de beso mo mesel se ene ye da ide nkan a de hwe strong media o be subscribe to channel no na wa kire wadwen e wo comment section na wa share video a wo hwe so ama wonu bi ensa atumi aka eye time heba mesha ene prof art ena aso ya sene a ye de video yi ebrel Kwadwo Nkansah Lilwin akire a country called Ghana emu akire antenna ene na bedwafo na owie ye nso so no wache antenna 10,000 Ghana cedis yakwa hwe de course so ewo Oyerepa Afutuo so enne ba dedi kamera wase no mache atiefu a etie enne samre Oyerepa antenna country called Ghana movie bi a Oyerepa say the project o man Ghana na ye ni so de wo o man wi mu esanse o man bia wana ba kwasem America gidi nyina true movie ni etwero mo church bomb ne kasa kese mo sa America fo mu hu Ghana so ni bomb eni ni plane bia ye so de history yes etwa konfanachi etwa koko faso ba man Ghana mu we so be kire di abofon ba ye be fa koye nti movie Saturday ekira na Ghana fo ade nti abofo so be fa koye aha man Ghana sare konfa koye na kwame kuma ewisu gidi ya man Ghana we na makase ewu afie ho this movie be kire am ye hu ni aso di aba de di ateye yinyai cause you never pee wa ha ekwa ye be fa ko ne yakoye de abesa bre ani aton ya beka obisi Ghana nye na odi Ghana te no kase tiempenfo de trabo chire trabo duba na wo no di atem umra su nyam tun safo na ewu a o man Ghana ne ba besi wo visa no ma wusura ne takra e ba fo yenya o man yi yenka sempamfa ho ne nipa ntia sempamfa o man no na investors emra maybe benwuma na mrante na mabo enye dwumanye na ho chena ye de adoso tino ma me movie a ye e de project my Ghana okay asama movie industry no odo ana Ghana for de my no aswati akofom episode no samra bi anything ye fight me say the movie e project me din say Lilwin mekoso relevant na Ghana ha ye boss stars ye Ghana ha miensa na nan a untimi ni me din film tie ye dwumwe e de project my Ghana ni bi na mamra a wo man mu tina papa ka ohini bia first name visa ohini time nkwa asole aso ne opeso asofo ahenfo ko nsole a adu che dua esanse wo yo ohina obitu akwa asole umre so gunsa ne mu bone ne se ento asase ba ko mani pa me san man to kwan e na ho kire mma e na ebone enti ne papa ye na do wa kire no a wonya ode mma na so mesua bi se mesu mu bia se yeso ebua won na ni bi won na yale wona wa chirim na mo so mboto mo ko ya na bi nshira adeba eba so e pacha baso tech CCB auditorium Kano University ho ne chinyam yadoma yipime e kwa akra open to all make bia na kofo baba pa pacha ye twa ticket ye shedding time ne ye saying so ne to saying obi atimi sha atale bi adeba record pattern e 6 o'clock almost 6 p.m. 6 p.m. And you remember 7 near we near Queenside. Near how say you moving 8 o'clock. I take it in a standard 8 Ghana series. And a VIP in F finishes. And a VVIP in the over friend number. It be any 2% or you know ba. Oh no mammy, wish you for now for. Oh free VVIP and watching the panum banana table kama. Table is be also. A biane and 7 and some person won't know watch that. Even because I'm a kama. And you know. Akade no paso china akade nse 17th the whole nation theater ahoy your mama bipa akachi cause a movie festival ye the Ghana fo nyina ase se odo amodo ye no mon first mama na ye ya na be fum the ba mon fanche ntino china obi ameta achi na dwuma de nya fa nya sika na ehwe se sika de nke jai nemu se na be nyankopon me nyamba daji na adwuma na sa pija bim ni nwa no mo fem nya sini ni ntwa a ya dwendwene aho kire no na Sandra so te here ya opeso chese ni yes now also ni so adi hu so youngster emre na nkura ni sini ni eno mu nyina youngster mam se wa nyini ya Jackson wa nyini tinya we so start see ya no mo so aba
tie anko bi sum ba sento man kwanka yamba tie so ye timi ye adwuma ne ye ko na nkwan so ba yes tino ene de ensra ye bedo ase Obapa ye befa kwanya we so ni ada lewe ase no kwasem ni ani mo nyama obesa Auntie Naa ye Afutuo nyina 100 million ye beka 10,000 Ghana cedis ade a waye no waya mana ye fe na wa ma ye hu se Auntie Naa wo di akomapa na tell the chia na Oyerepa Afutuo so ye hu se ye program bia na lewe ya tun safra wo beba na wo de wo so ani mo nyama ba beta ye titi ne ye kan se aya chedi a wo de bre ye de akomapa na age awurade nhyiraw awurade ma wonya no mo hu bebre ya me nhyiraw yes awurade se awurade mesika ampa wo nsam da na adoye we se ya wa be ye otayo so otayo metanga no pa ye di me so otayo pa wonya me mesika ntra wo nsam na ba bia beduru bia beto obi wo wo mu no watumi ayo no so ade ya me nhyiraw kwa me nhyiraw what as a passport, 1 day visa, a country called Ghana visa, where a super passport, original passport, surprise passport, what do you have? 1 day visa, made them, that's a whoop visa will be a 200 Ghana standard. Also, I will cook chicken, tie a point, saddenum. Saddenam. Minim ye better ticket me baby atumo better ticket no ya me be more discount me see my more this people bia or better mako 10 na mama discount we are sure. Whenever, so for Marcy, Set, Gilbert, Obandese, Adam, blessing, Inshira, Papa Sofo, Organa. We are to 10. Tell no mammy. 10. Now my baby show, mammy, Papa Sofo, Papa. Oh, Sofo Samena Miko. My boy Bush anymore. To Lady Bishop, back on Mam Kwadu, Mienu. UK dino me and Sam UK bako Pastor Erama and I Dennis enum anana for oreku aba me nananom 10 and I tell 1 and 4 so 7 8 impo okay ti e be fa calls lewi ana see enchebi ko na koto a country called Ghana. Kohedi entia. Kohedi entia. Ya tudiri we sa. Ebia na bako sembi wo ho a. Unte krada na wuni. Kona kohewai. Echa ye weekend. Ukwe. Ubetwa ntoma kwa ye. Uri abere gu ho. Na so. Wakosha form na we yosi. Behwenim die mu nim die. Na yempia ye ankasa ye die na industry no. Entime enkonani. Ti Kwadwo ye da se. Abaya ya obusa Kwadwo Nkansah se movie no efade ho no edin e de Sandra. Na Sandra ne papa eye ne stepfather ene no ada. Ena abrantie bi a oye ne boyfriend enso ne no ada. Ti omumienu nyina ene nada ama abofrei wawo na owo ye no ode ko share abrantie bi eno ena mantem hofo ni krom hofo no akra ni nyini no omuhu se ose ne step father no ena omutwe na adwuse se akra de ose wo maami kunu ye o eno nti na ode be piem ewo Auntie Naa adwumadie so na obaye Kwadwo Nkansah Lilwin aye na doye because nyame ese oboni freni a na wabone poma na wasan so agini boafo ede amano abofrei ba ye na ote ho momobo ohwe no kra na che se omu frɛ ne papa se de osi ye obebodua ene ade omu invite ne ho na se Kwadwo Nkansah nwomu a wabo nyinaa akorei enimoto ohwe se de osi de sa ode che se omu bo nwumi a ode sa na Kwadwo Nkansah yi ni bag e kan sika e de gu ni so na omu wie ye kra no ose ne manager no enje ne number na omu kwa obefrɛ no abusua na de ekoso ewo Auntie Naa adwumadie so Oyerepa Afutuo so ene na yede abesomo no ti Auntie Naa ebie phone lines no etumu na yentie de atiefo no bi ekae o superstar ena wa mo aye star
ever for you what mama me judge member if you pay any we start here mama ya friend start why okay 0322 494 Minim ne obeka che papa osi mu achepa waye adwuma nso waye adwuma wa bre industry Ghanaian movie Lilwin one akwakwa nim Lilwin I swear me holo kwa na feel hello Oyerepa Naa udem hello Auntie Naa yeti o mame the last thing that I Auntie Naa oh, well, me about the nothing. It's you. No, I have born a pastor. You're born in a pastor. I had the young channel. Implement at the FSPR, was about the Oyerepa Afutuo. No, I need to say that you're running sure what it. I had the more you could do soon. Amen. Where's your participation? Amen. I think it's to be right. But who mean chambers? Okay, Auntie Naa. Okay. Problem 0322494401. Hello. Hello. PTO. I'm back short. The time I born Lilwin about so kakra. Oyerepa. The movie and the title of the factory. Hello. That movie na MSF. The end the cause. What said that so for the any worry for no. I think I said that the shower deco. Said the treno ekano se munyuma ebedi machi Kwadwo Nkansah Lilwin enyuma edi na chi timi ze ne botaya ode eye movie no se ne din no ebeka ho edin Kwadwo Nkansah Lilwin no ne stardom na wanya no ontwamu da na ya mpanzo so wo hye achede ene se de osiye obre ne ho ase emanipa abusua enye obi na beka akire wo Bible say nyame odom ahobrasefo ma ahantanfo de osi won kwan Kwadwo baby a wo bi aye de industry ya ye ben no edin aye de frɛ no eye killer nyame sa baby a wo bi abi say nyame adom a ochina yebeshia ewo premiere no ase nese say wo be share wadwen ewo comment section na wo bia wa share video ama onua bi ensa etumi aka Kwadwo Nkansah Lilwin ama Auntie Naa 10,000 Ghana cedis owie no osa invite no wa mano che say ticket ni be free of charge 1 day visa to watch a country called Ghana movie abusia meda wase na mama wo mo ene hwe time heba mecha ene prof art ene so ya sene ya de video yi ebro edin no e de AJ Macrao